Mwakira nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV chikorokete ndeka 31 nyuma ya ithatu cia utuku nkugwatogene tutegere nteto cietu cia Meru TV utuku oni bambetaga Dennis Mutuma twambiri na ripoti yegie kirero kia biashara ni aria biashara abathoko ya Lare na mono baraba thagoroba kiendi kwa ciemera nkuruki baraba thagoroba na nyomba cia kuthambiria ngari ne bachumirite na komeneria kanjo ya county ya Meru na mono kanjo ya Nterizi nikiraba kuga kanjo bejaga na rokoru ndera bodharanetie abakeza kuruta ndene ya kieni kia baimula Lare araba thagoroba kezire rokororo kintokira nda biashara baba kuga ikezire toki kipaka gitaga komo na nkuruki muruki jo gucokedra jo kibengira aguri anda na arana libarombete kanjo baba agotigera batakureta rokororo na kuruithiria Nterizi nikenda kinyaba batekezera bakithangika kagitana karapa gwitana mbere na wendia bwa into byao atutere akanzu kuma naru monga kiboreo kigeberia kawira kuma narua tutitira sesi bauni ya biashara barabataira ngwekianine ke baimola bareo baithongo bamira amwe na kinya barabaka wash no ntobokianike kumba kwethia kekitewa ntaka ona kwetheru ngari iyo yongwe niyo yaira ateirire itura araura friend na teiru friend sio turo friend cia retherio satandi cio mateni gwitwa mateni cia ga mateni cia ira wakia cio mwanki utuku athaithano cio utuku ni kanzu bongo ba wakia mwanki yo no kethro tibo mwanki yo batere kwithwa yo ori alafu yo akua bageya na kambera ba kana ore mwanki endi tukuromba ba tusungulikire tafadhali kaitene kaune bakuate ni kwithirete nya kwino watibo mirimo kathumba no ntoporokoro na ntoe kwithire kiuma kirima polione ya batugumia no ntotere koruti au ya wimba ithe kasoma ba iba thamire ngwina bonde no kuibo utekasoma ngumire kuyana no ntuiro kono ogelela yake angiaga ociare kitheri imwankiu na mwankiu agiru satandi na mwanga thayo tirora na no gaba kwendelea uturira ruko mwanki na yuringi iro tuguria atiri ina twa ndi batu bangi ba na omete kuthira tutukumetha no korona kana no mbi no ntu muntu aikoran ao mamira ko rio milogeto mburisia borona irio kirere kuma agiboleo kwa ya turagirwo nto utigiro garugire mongi yo agirwe kuma kondomu kuma pampati tiana mayana yothe yo tukunda ele tukuromba buru kwa sima kawera anje na kutheria gukungi na ikeinyo parito nyoko lake kiani kia baimula tumiete sana no ntobwa ntowe kumira no ntinto bi ethu into tutekumnya kwa thibi karibinge bikeyo turo into biko era bia twinga kianine ito wetekia ingwetekia thayo te muntu nyumba kuma nyumba cia to nyumo na sibitari ni mandrawa kujura kuo kibara gite kuthira nchoma endi tukuromba ngabana eya watonere bu no ntu ito kuthira ito kumia oreria antu atwitaira ngugi no ntu batu nchoma na ibara bitethira ke batwe erigite gututhereria kirinya ki orira raici yete mucemanio ne mweri jwe thatu no kuigwa ende thina era tuonete mbajua na mbi achakanzu no gaba kujira mana atano ndire torerwe muno ndiune baweta kinya biashara cio ni ciumbete kwethera ikithuka ende no ntoboke boleo ki no customer baba ingi bati kwethera bakia Nteriyi no ntontoi ni kubanunkira muno kiboleo ki kuringana munukira wi kununka kitwingirite customer betu bonde au no ntobare ya kwatu ako kununka ni kwasi betu customer ka biori bakathama bothe baeta kangeta na baeta no na baeta thoko ningi mwanya no kuigwa kwa hivyo akomba turutira kiboleo ki au tukamenya kwendi kwasi betu boto enda ya thiru wango no kona ngari cio ntaka cio ni cia kuma mbeco kiboleo ki athiro tau na arantu baria kiareto na ngore iria ibon tukona bakwithia ba tuturu mwangore no tukitha kambe la migiro to town center era angore iria ibon tukona bakwithi bate kunwa batu tala tuturu mwangore au ibon tukona bakwithia rukoru kiboleo ki wiki cost mbese yose itingiri thano goria mwanki customer baba bakao cia bathamite bondo no tuboro koru utiro rukoru town ruonde aro kwithwa aro witha cio ndil na utiro batitha cia 500 akutona nyakaburo kutebwetha bwethu nyakabwetha bwethu buru itola nege thirikari mwe mana tato kuria atire batu katola nege thirikari mama kana ta kwakarene keripotera Meru TV kuma Lare Gemenoth beta mukiri onkonja kongana kone ate sibitari ya Murera ire ntereche Gembe Centro nerea yaki akuina muito Meru National Park nibedre toka sibitari je nedre toge kuzira thina cia wagibonda oka kagita karaza nande kuringana na daktari munene wa sibitari je nedre toge tariri na kuga ate kinya asikari baraba idagara bare muitone ibare mwa kwethro bakiona ndawa cha kubatethia na mono asikari akeja kurumo kinya ne njoka atona ndawa kumurigita
kuringana na daktari ucio munene wa cibitari ya Murera augite akari amwe na asikari ba Nterizi niba kukurukira kagita gako mo kagita karaba gweta guchwa kurigitwa ndene ya cibitari kirenandi barombete thirikari ya kaunti amwe na thirikari nene gutonyera na gutigira kuri na ndawa ndene ya cibitari murethi waba nore na rogono roro. Cibitari ya Murera iraitherwa ndene ya Meru Park ndene iraitherwa igitungatira akari na aturi bara bathiurukirite park iji ya Meru na nkuruki aritingugi bara bari ndene ya Murera bara baitaka ki Meru Park na ndi itina ndawa cia kurigiria thumu ya njoka. Askari wa staff wafanyikazi wanakuja kushughulikiwa kwa matibabu wanahangaika, si kama awali ilivyokuwa. Unapata tunahifadhi wanyama ikiwemo kuna hatari ya nyoka huwa inatokea, na mara mingi hata staff kwa bahati mbaya akiumwa na nyoka, kwanza ni maumivu na askari ama mfanyikazi anaweza poteza maisha, sababu wale nyoka wako hapa wengi ni nyoka wa sumu kali. Naweza sema antivenom hatujakuwa nayo kwa muda mrefu, ambayo imetuadhiri sana, na huwa tunahofia tusipate wafanyikazi wanaumwa na nyoka. Pia madawa mengine pia unapata kama askari anaweza kuja atibiwa hapa lakini akose madawa. Yale matibabu yatakuwa manufaa, lakini bila dawa itakuwa pia nitoe huduma za gari kumpeleka hospitali Maua kama amezidiwa sana Meru. Daktari munene urorungamirite cibitari ya Kiaria augite cibitari Rwanda guntu kuria antu barumawa ni njoka muno no indi itina ndawa cia kurigiria sumu iji untu buria buri ugwati na ndi muntu akarumwe njoka atiumba kuoneka kia kumworia ampwe no ngaikenyeria isioro. Mkiangalia tuko katika area ya kichaka, mahali ambapo wanyama wanahifadhiwa KWS, na kuna hii incidences za snake bite kwa wingi sana. Most of the time hakuna hizo dawa, na zile tulikuwa tumeomba Meru Generals tuli exhaust, na hata tumekuwa tukipiga simu huko wanatuambia bado dawa hazijakuja. So most of the time hata tumelusi wagonjwa wengi sana wa snake bite. Nkuruki akari bara bathiurukirite cibitari iji bara baikinyagia ku nibaugite cibitari iji tena ndawa buru na niagirite kinya kuingwa nontu bwa kwithirwa iti kuona ndawa cio kundi antu ndawa iri kuoneka kuicia kurigiria amibaki na gutindo ndawa cikuoneka ndawa uriyo kandikirwo kerwo witi okaure to tena mbeca cia kura beya bakathimwa after kuthimwa bakandikirwa baeta kura ndawa kungi ndawa ira tutumba wacie ndene hospitali idiwoma kana ndawa njoka na mtu rimwageta mwana akairikira njirene agigakinya kinya kiutene marokete mtu na tere moyo kana kawa njirene. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe Mawa. Tutagere manto jegie kithomo ni arasukuru ya Nyagakairo irere nene ya wadi ya Mugwe ndene igishugo bunge kia Chuka Aigamba Ng'ombe kire county ya Tharaka Nithi ni thirito rina mathina kathumba imwe ya thina ici ni amona kwethirwa itena ritwa kinyaba gwita na mbere na kuthoma ndene ya cukuru ici kuringana na mwandiki wetu wa Ntoto urorikire na gukinya Nterizi nethiririra agikuzira ati kinya nyuma ya thirikari kurikia na gutuma alimu nkuruki ya batano ndene ya cukuru ici ni aritwa akipathatu bethirite bakithoma ndene ya girasi ya PP1 Nyaranandi akari bantu rezi edrete bakiuga ati kuma cukuru ikurugurwa utari to bangi kwamba kuthira bakikinya ndene ya cukuru ezi cukuru ino icukuru ya Nyagakairo primary rere wandi ya Mugwe ndene gicigo mbunge gya Chuka Aigamba Ng'ombe ila yethiritwe gitirendi mitandao-ini nontu bwakaga murito no humwe kuma cukuru cira ruguru ende yina arimu bonthe ba thirikari kenda kumenya guma bo mantu mamaindi ongerete cukuru ino na kwithira ekarita iganjo ende nkuthiuruka ira chini ndethira arimu bairi bari na ana bathatu banini bakibathomithagia ngochogia kuria arimu baba biuria baratoroka na gututiga araira chibira bingi tatiga giki kina twana tutu tuthatu bikarita biateyanirwe na kibao gikionanagia ntugo ya muthia kuthomerwo itariki 14 mweri wa 10 mwaka wa 2024 kuri ni ete Nyakairo ira nkwena takera urire ciana kuri ni ete Nyakairo ni rathirire ciana nginyagia tu twamaka na twarigwa ni indu
Kuringana na aciari amwe na aturi ba cukuru ino ni ati mwanka muthiru cukuru ino yari na arito 10 gake na ikio gitumi bathamithirio na kuira cukuru ira cingi. Last year Malaysiana I think ni ta 10 yogu if I'm not wrong na ngwiciria kama thire transfer kire irathi cingi ni tutari mara mari 5 no mari 5 me maticoka na nuntu mathie 6 na ku tina junior riu ni igite problemu na ciana imwe ikima baba ikibira kwa masukuru mange ciana cia rikunkurukia ta 10 ugu ni na riu ngica riu ni mana twana tuthatu ni tunethera riu cukuru ino ni atwikire failure no ndwa kuona aciari marona utena standard 6 the other year another year there is no standard 5 another year there is no standard 8 bukina twika cukuru ino anagutibwie gutaririrwa. Kuringana na aciari bara barutite ana bago cukuru ino ni ati kabonire cukuru etigo kurukia na gai kuthira na ikio gitumi bathukirie tagaria kuruta ana bago cukuru ino. Riu twana turatungegwa turaumire cukuru ni gutwika no kuona mwana waku ati kurutha wega kenda nduta mwana cukuru ni kwigua mwana wakwa ari failure no ndo in my record mbise thinwa minimum point makiro tha 500 mwana wakwa agatwika ni akogwata mbiro 250 utibunkurutha bakiuga kuma cukuru ikurugora gutiithiritwe kwina arito ende arimu ibayaga cukuru ino wakira ntugo aratumenyire iguma nontu tukuthungira obicini ya mwarimu munene twithire goti gitini gutari muntu obicini arimu ni macani mbwa makumia cai nontu gutwenkuona bari uthaino mbwa ni arimu mathatu monete yuntari kumenya wega for now ntemenya ni megana lakini ntegwicitikia kuna mwarimu anaringwa transfer kire arimu monthe. Aciari bakiuga ibarite na Ministry ya Education irabera cukuru ino etingwa ende kaba gwatanire na arimu guchwaritwa yontukira Mohamed Abdi Orano Sub County Director wa Education interecha chuka akoyirite gukurukira thimu ngabo mamberie merwe cukuru etebingwa ni mathie na mbere na guceria ciana thaino arimu mathiete ndo tudo magicaragia ciana na thaino kwina ciana ithatu na kwina mangi tukupunwa masite no tukwina mangi mathiete maceria bantu mona ciana inya na twana mo makithie guceria na cibwetu kagendo katukupu ciana na wikuthie na mbere na guca ende aciari barutite mbitwa kiri atori bantere ni gucokia ritwa cukuru ino kaingo yomba gucokera kairi nacho gitumi gituma ciana ciura ndio kiona ciana ire micii nitio tuguceria na arimu na mama makigutugwatagia guceria nangucia tukaria na mbere ogure cukuru yetu gucioka ninkimera ndaka nyoceria ni ciana muticeretie ciana ticie ciana uire mbururukie ni nchichi nibu ninkimera ogu na tikuruita na muciari tikuruita mukena mukwana ciana kantu maranagiria muntu akeno ayakana nebo yale tukatukuga atiri umuthi thie na mbere na kwanirira cukuru ni yetu ya Nyaga Kairu igie na ciana nuntu ane yathira tu tukaigua turu wathinani nuntu ri ciana cia turi ikauma baba ikathie guntu kurasa muno ikithie cukuru lakini ukaigua no ngai no abote ututethie ciana ino cia tu icoke cukuru no atukene muno niuga na nkiuga atiri ni ngai tukuboya atutethie tuone ciana icoke cukuru. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa Mbogo. Konge na kuni ati mugambithania wa koti ya Nkubu ula wijikeneta Solomon Ngetich na uritia kariba kuma South Menti gutigira neba guchumiria na gweta kwaraniria na rwangiro rurogambithania kiri ntuku ira ijikeneta Judiciary Dialogue Day ni untu buria augite ati bugethira bugitetheria borisi akari amana rwangiro rogambithania kwithirwa bagitania na mbere na bakiarana ni kenda nthiguru ya Kenya igeta na mbere ure gukubatara miario ya ikithiritwe kigwatwa mbaru ni DCC Mary Mwangi
ureke kinya kana urewe kinya ugite ngwataniro kirikundi bibi bitatu ikethirwa igitethia mugongo John Thiguru. Muthenya jwa rujo entuko ya Rwang'iro Magamba kwaraniria na akari. Kesho ni siku kubwa, tunasherehekea siku ile tunaita Judiciary Dialogue Day. Nande Solomon Ngetich mugambithania munene kirikoti eje ya Nkubu na kuria akari kumirana namba nene nikenda Rwang'iro Magamba rukethera rukira akari ngugira bethirite bagita gwa kagita na kinya akari bethere bagita uge bwao. Hii siku ni siku kubwa ambayo tunaalika wananchi wote wakuje ili tuweze tunaongonesane, tuweze kuwaelezea jinsi tunavyofanya kazi yetu, na pia tuweze kuwasikiliza, hasa nyinyi mtuelezee vile mngetaka nyinyi kuwahudumia kwa njia mzuri zaidi. Kwa hivyo mimi tu ni kuhimiza kwamba tunaalika kila mtu, watu wasiokope. Nimejua ya kwamba kuna watu wengi wakisikiliza ama wakisikia kuja kotini wako na hiyo uoga, lakini nawaelezea kwamba kotini tuko na sura mpya, sura ya kuhudumia wananchi, na tunapenda wananchi na tunajua ya kwamba wao ndio wametuachiri kazi. Hii nguvu ambayo tuko nayo inatoka kwa wananchi na tumepewa kupitia constitution. Kwa hivyo wananchi ni waachiri wetu. Kuruki akari ni bakurwa bete baite maoni jao na kinya maendekithia jao nikenda bakaye wotungata uria kubaterie. Basi kesho ni siku ambayo tunataka kuwasikiliza. Kama kuna chochote kuna malalamiko pia tuko tusikilize. Kama pia kuna mapendekezo mngetaka kufanya ili tuweze kuwahudumia kwa njia nzuri zaidi, pia tuko tayari kuwasikiliza. Kwa hivyo ni siku ya wananchi. Idara ya mahakama haifanyi kiasi peke yake, tunafanya na idara mengine kama kuna polisi, kuna prosecution, probation department, justice department na wengi zaidi, na ndio tufanye kazi vizuri. Inafaa tuwe na uhusiano mzuri na wao na pia uhusiano mzuri pia na wananchi ambao ni wateja wetu. Ni mantu ja kwa timbaru ne DCC wa South Imenti Mary Mwangi kiathone mwanya. Kesho tunaalika watu wote pale Nkobo Lokot. Tumeweka desks pale nje kushauriana na idara ya mahakama. Either when a case maybe it has taken so long, it is an open day. Uende pale utoe maoni yako kwa magistrate na ile timu nyingine ya mawakili wako pale, mshauriane. Mkeja ama mtakuja kutoka saa 3 mpaka saa 8. Imefika nyumbani hiyo? Mumesikia hiyo? Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Na tutegere manto jegi kithomo ni ara Bishop Gerard Kithure wa kanisa ya Methodist Churches of Kenya Nyambene Synod akireka gitena karia akuka kana gutekagira kuthamwo kwa ana abasukuru kuma kianine kya thangarine kirikiani kya MCK nethritwa gromba thirikari gutigira ni kurikana na gutegera sukuru ira chiri guntu kuria kumo ngurukina rombete thirikari amona atongire barabonde bare wathanine gutigira ne bagutethira sukuru izi na mauku na into bingi be gutetheria ana baba beta na mbere na mathomo jao uria kukubatara konja mukiri no na rugono rodo na njira entarero tukuromba thirikari no ntutu na our neighbors bakwendo tunenkera tuthaka tutu anda turi around genda twethanya twena kiani giki yake ocethera ne ana baetu na betha wena freedom ya kuthithia micetho rira tukeyo buromba utethio through either CDF kana any other well-wishers baraba well-wishers rĩa tugeyo buromba utethio please tweni. Ni Bishop Gerard Kithure wa kanisa CMCK Nyambene Synod kaita kara kuthama ciaritwa kikiani kia Nthangarine monka kiani kia MCK akiwa bathamite no tukikiani kia Nthangarine baterethaira bakianira na kinya kikiani ke batianira. Cukuru wetu ndio kwenda kwa public soon as possible
kwa hiyo tukoromba thirikari yetu yarakishe kenda cukuru yetu register na yume thirikari kenda nya batu tomba kuona utethio kinya nara bara tutiete nara ngire kuma PP plan group PP1 PP2 na grade 1 na grade 2 bara tutiete nara ibo baingi kinya kereva kou kanya kate kuoneka tukureta na ba grade twa grade 3 4 na 5 nara totia ana ba grade 2 kwenama na ibo baingi na population yera ndaibu esukuru eye mana thato na ana 12 children kana pupils. It means space yera to atiare te anera to ana na space yete anera to ana gutike skuru ke agwe yokura thirikari ke agwe yoku kumitetheria akura neka yana facilities irio tukomba gutha tuki provide quality education ire kwendekana ndene ya kithomo kia CBC na nikenda community yetu yombo kura tomba kunishinya population na uskuru ina uno ntombo takethe nambro ati magrasi kiana ite leta the same kathanga the same nizo skuru isi Naivas ba Ndangarine ore wende akiwa skuru mutaratara nayo kwandikithwa na rombete thirikari kumba kwithirete theri skuru kinya na mauku ya kwana kenda bomba kwithia ni bakuthomora kubatire TSC na Ministry of Education emenye skuru cieto ina population ni nene muno na ni kwenda arimu ito kuibwa kwena sukuru ekethro na muritu omwake na arimu kithomba aritwa bauba arimu bauba gori otheri bateretwa ithata na bange bakaretwa ambaru na atwe na population almost ya Ntombi ana almost 1300 na ito kwenda kuromba inya county government ne to inyabo irasi bia sindi kirasi kia isindi na kinya arimu ba isindi kenda twana twetu tumba kwewa services turenda no to CBC na manto mainge pio ne kwenda lot of facilities ito ko ori thirikari tutethie kenda tuona bia kuthomethia na bau kenda kinya bo bakachap na CBC batekethera ba enyuma na baraba ba skuru ire inge report ya Meru TV kuma MCK Ndangarine Gembenath beta mukiri onkonja kongana kuni ate Humphrey Mugambi ore ware munini wa chibo ndene ya location ya Kanyakine narekete na kunyitho mumana gutuika chibo o mwero ndene ya location ya Kanyakine kire mambura jaraja gukujeri ni akari amona atongeria ba county ya Meru na kinya ome ya county zi bamwe ba atongeria baraba edira bagikinya ndene ya mambura jaja ni amona county commissioner Jacob Ouma DCC wa South Menti na kinya atongeria bangi bakiaria atongeria papa ni bedre tabakiromba akariba county ya Meru ogweta na mbere na kugwata thirikari irere wathanine kumegwata mbaru thirikari ire tongero tene Rais William Ruto amwana munini wa Professor Kithure Kindiki nawe Humphrey Mugambi urorari munini wa Cibo Kanyakine location muthenya jwa narua na nywite mumajo kwa Cibo muthenya jwa narua ni kiatho na gikuriungi ni atongeria mwanya batongeretwe ni Jacob Ouma county commissioner ja county ya Meru na siasa nkutho ne aria akiaria ndaika inkai nyuma yawe kunywa muma Cibo ujo kuanzia leo niko tayari kupatia unduma kila mtu mbona tu unanitaji lakini usiniletee unduma ya kuniharibu. Ni ukweli? Kama uko tayari kuleta unduma ya kuniharibu, hiyo mkono utapeleka mahali huko. Kama unajua wewe unajua kuvunja sheria na hiyo mazoezi yote ya kuvunja sheria mbele ya sisi aondoke hapa uwanja, ndio hiyo mazoezi mara moja. Na ukizindi zaidi kama utaweza kuanzia leo haki ya mama nunua Mary akiaria na worari Cibo Isabera Mutura na ugite ibethirite baruite na nchobi kwa kagita na kuria Cibo mweru nendere kurwa na nchobi ije na kinya kuria antu ni bethire bakimugwata mbaru. I don't want to say much of what we have done with him. Kila mtu anajua. So ukiona amepewa hii cheo ya chief sinajitangaza yenyewe kanateo manto beto etego siera yongwa. So I want to say mukiona mambasi kiwa kwenu ama mukiona mahali keji inanunuliwa sana, officers wako hapa wa security, mukiona mahali kuko na a lot of keji inanunuliwa, mujue hiyo area haina nini, haina mugacha, haina nini mugacha, because sasa wanakimbilia keg hawaendi. Kwa hiyo sisemi watu wakunywe keg, lakini nasema
mkiona inanunua msiseme iko mingi sana Kanyakini. This is the chance that I want to say thank you for the time that we have stayed with you for the last 25 years. Tumefanya kazi and I want you mshikilie mweki kama vile mlikuwa mmeshikilia. Si ni sawa sawa? Bokamokaria mulige hilo kemi na bokuru ndigwe. Akiaria county commissioner na tarĩrĩtie ũrĩa bethirĩte bakirwa na Njobi Ndege nĩ watho kipindi cha miezi miwili na nusu ambayo imepita katika Imenti South, hapo iko Abogeta East, Abogeta West, Nkwene na Mitungu, zaidi ya lita 3,332 za mugasha zimeshikwa na kumwagwa, ngine ikafikishwa mahakamani, na watu ni 100 na ngapi 71 wamekamatwa na kufikishwa mahakamani, na faini ambazo zimelipwa hadi kufikia sasa ni shilingi 1,835,000 ambazo watu wamelipa faini. Ndio mjue kuna kazi inafanyika. Bakiaria na bwa siasa bakurikia thone giki ni baringirite thirikari ya William Ruto na Kithure Kindiki na kuria mwingi bendere kugwatira thirikari iu nikenda bakona witi na mbere. Naongea na tunajua baigeria kuringa gituma na gutisha nikenda bonethira bacho tukae baiba kindogo twebera au ke Professor Kithure Kindiki kinya tugaito na kioro au no tuyone tiuma no ntubarabara eramie kuma kionyo kweja Kanyakine gweta Mitungu kwina Manaare ira isi mono twecho kire Kindiki twije mwana wetu omuro ariko ima kana tema mandisi ja to kwenda jaja no Kindiki no tunenkerete iji sub county ira isi mono gweta kire wetu kamwira sub county rio tunenkere abogeta itirona ndisi tunenkere ndisi ya area ariko na no tumwire kinya twa mwana wetu omwe chibu uria ukuthoma na manto ya jau ACC. Ukiangalia pale kuna machifu wamesoma, wanaweza kuwa ma ACC ama namna gani? Akipanda kidogo mahali ameacha tuna employ mtoto mwingi. Thirikari reja wana ume na thirikari ukaiwa muntu ukwira ebera thirikari ne uiki akia muthia pato toteto chwa thirikari ingi na thirikari rero itegutumena na mono gitare thirikari rero ina Professor Kindiki mwana wetu deputy president yariko bogwetekeria tukareni au turienda tugwatanire tukarie President William Ruto na Kithure Kindiki no ntuthaiji ibo bari ofisi. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Mujumbe wa mwakuru ndani ya kaunti ya Meru Karambu Kairemia kana urawezekana na manota mamasafi nadhiretu akiingia wirane bure kire shukuru kana aritwa aritani amona acheri ba shukuru ya mweteria ni aredhiretu akiguna shukuru hizi na mabati zagwetithe na mbere na miaka wa iredhiretu ageta na mbere ndene shukuru hizi autora mwandiki wetu mtoto wa msimo itonga gututariria Kairemia nadhiretu kinya akiguna aritwa na nguo iraba kedra bagitumira kagita na karaba gweta kire mithako antu kwena arua ni kugiro gukunene muno kiri cukuru ya mwiteria aria bombe yombite kwithirwa ikiritwe mabati oja wirane buria bweki ni women rep kana Karambu Kairemia mama uria ombire kwithirwa akiuga akabatethia nyuma ya gwita na kona uria bari no batu bunene narua nojuriria kiriko na bomba kwithirwa bakiuga nima kajuga gatune agua ni kunenkaniria ukari ntuko ekugwerua gokunene mabati atwaromba mheshimiwa Karambu Kairemia na ako na kugromba ati watsari Ibuzimoro county nene kisa sawa ndio rawa lakini Ibuzimoro county nene Madam Kairemia ana 45 wards kuma Saudimenti wada Centrimenti na Vimenti kiwango wangu na yeye mberende so the small that you get from her we appreciate it. Sawa nande Madam Kairemia na watoto wetu na mabati na tutuma na mabati forte na garaza kama mtakwa kuingia nje alafu wakati yetu na churi area achokiwa watu wa ukira ndio natuma kubana ndio sawa ni tukwe kujuri ni tharimo bya ngai na bya mabati wenzetu kina Mama Wendy and my colleagues from the office of Women Rep, wazazi wapendwa,
Bwana Yesu asifiwe. I'm the manager from the Office of Women Lab. First, I'm so happy to be in this family. It goes that a family that plays together stays together. It is in an education forum. Education is an equalizer. Education is an eye-opener. According to Nelson Mandela, he posited and said, it is only education that can be used to change the whole world. Before I give my remarks, tumetoka kwa ofisi ya Women Lab tukiwa na wenzetu. Ningewaomba waingie ndio niweze kuwatambulisha mbele yenu, so that when you come there you know who you are supposed to see. Otherwise kuga ibo bwega kuona buli anto sasawa chairman kuona Bi Kamiri and teacher kuona Bi Kamiri, so skuru jeje tukeja kumekaja bega tukela tuenda kuchenja ga. Yesu asifiwe. Maria tudakometa wa Agnes Kadure wakiogora eke gasururi Kameru na bukorwa Elizabeth kaire nyahona Elizabeth kaire nyano ndo mwete ntwe na abo twedra turada kana bokwenda bwaye nimara kuwenga gongi ya abo gongi abo ka gongi baki tuendo yambi maendeleo kana yapya ukikwenda ndo mwezo twaye na ndaba tora oni gongi angaimire angai okote gongi matamu akorote gongi kemo kowe. Bwana Yesu asifiwe. So watu tunataka kwenda as people of Meru kimaendeleo. Ndio hapo bali na bwana na mmoja miaka. Ambe ndio baba mmoja ya wale tata. Bande bone na banyire. Bwana Yesu asifiwe. That means na bwendete. Rakabu ta reference Rose ngodo kini pendete Yesu. Bikangoge ofisi ya Madam Elizabeth Karam Kaidemia imende kwetu. Tuchokiangaza ntukwenda ndo tumwiteria no the other day twari muteria twareta tent na arua twite muteria tumi mheshimiwa Elizabeth Karam Kaidemia kuleta mabati na ndakaingishie tu ile ara ka nyuma mheshimiwa kugwa badirite. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kuibwega mheshimiwa nabodete na ndere muteria please ejire kuigwa nganeri nere njewe acha ndio muteria muko ndekabere mheshimiwa atia muongei mwere atia na tutukuga bwega no tubwa kinyanda kayetu bita karanja neko romera ikiama na jau nijo ndaike kuthirwa nkiona mbita MC Mutonga kuripotera ndene ya Meru TV North Imenti. Nthiguru ya Kenya ni banganitie gutigira ni kuigika kithomo na ngoro kigukiria kithomo giki nandi ni kienda gutethia mbeu mbithi kwithirwa bagichichwira ngugi nthiguru ciaome. Ete miari yakwa ni miari ya rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto akiarekire ndionga yawe ndigi nthiguru ya Egypt aria arethirwa gicemania na Kenya baraba karaga nthiguru ya Egypt ndene ya mukawa jumwe mucii jwa Cairo. Akiari Ruto augite ari na witikio ati thirikari iria atongerete ni kuibangania bukongana gutigira ni kuigaga kithomo kire kithomo gakinande ni kenda gutetheria mono mbeu mbithi baraba kwithirwa bagitwa ngugi kiri nthiguru ciaome. Your Excellencies, thank you very much for responding to my invitation to have this very important consultation as summit members of the East African community. To begin our meeting, I'm going to request that we all be upstanding so that we can do the national anthem. By way of beginning,
adopt the agenda for this 24th extraordinary summit of the East African Heads of State. Single item agenda for extraordinary summit of the EAC. Mutageri wa Meru TV na nkuru kinteto cha Meru TV utuko ni ati ekuru kenda ata nthiguru ya Kenya nibethagira bagito turo bwao kumania na murimo jo nyimba na murimo nyimba ire izikene ta cervical cancer kuringana na uchonkuni borabore ketina kuthithwa boririkana ati aza nthiguru ya Kenya o mwaka ekuru ngiri 3 ibethagira bagito turo bwao kumania na cervical cancer kire sabu dede kuririkana ati ekuru nkuruki kana ekuru nkuruki ngiri 5 ibethagirwa bakionekana bari na murimo jo cervical cancer o mwaka aja nthiguru ya Kenya na kumbe nthigurune antu bara bethagirwa bagito turo bwao o mwaka ni antu milioni 11. CHPs tumeagana aje? Tuende kwa manyumbani tuongee na wamama wote na wababa wote waende nini screening. Na screening hapa county government ya Nyandarua is free. Mahospitali zote. Sasa kwa nini tusifanyiwe screening? Wengine wanasema unajua ukiingishwa kwa hiyo shimo zingine utagonjeka zaidi. Yani zile vitu tunasikianga huku nje saa zingine hata unashangaa. Sasa nyinyi ndio soldiers. Na tusiitikie kuingishwa kwa siasa ya mambo ya afya. Ugonjwa hauna boundary. Ugonjwa ikiingia kwa neighbor hata we ni mgonjwa. Ugonjwa ikiingia kwa dada yako hata wewe ni mgonjwa. Labda hautakuwa mgonjwa physically but mentally itakuwa inakusumbua. Kwa hivyo mambo ya afya tuyalinde sana na tuweze kupatia watu nafasi kuielewa na kuwaelezea ile maneno inayofaa. 9 women in Kenya die every single day from cervical cancer. Kutoka asubuhi mpaka sasa, we have lost about 5 women. These are our mothers, our sisters, our aunties, our friends. This is a catastrophe. Hii serikali ya William Samoei Ruto tulipoingia Ministry ya Health, kitu ya kwanza, hata ukijenga nyumba lazima ujenge yenye iko na good foundation. Na kitu ya kwanza tulifanya katika Ministry ya Health ilikuwa kulete laws. Primary Healthcare Act ile imewatambua nyinyi. Facility Improvement Financing Act ya 2023, Social Health Insurance Act ya 2023 na Digital Health Act ya 2023. Kwa hivyo hii SHA iko kwa hiyo law ya Social Health Insurance Financing Act ya 2023. Na ninajua mambo mengi sana imesemwa. Mimi ningependa kuambia ya kwamba hata muradi yako, ile mradi ya kuku unaanzanga na ile ya ng'ombe unaanzanga. Saa zingine unaweza amka asubuhi unakuta kuku zote umekufa. Si ni ukweli? Unaweza amka unakuta mahindi ama waru ile umepanda yote imekauka. It is the same thing with government programs. Mbetigirena leta tegere manto jegie siasa chiebeama ni area kiama kia maendeleo chap ni kiama kirina inya egwikaria kire kiongwa na nkuru kigegeta na mbere orako kubatara eze ne meario ebamaba MCA sekumandere cha Machakos na barende bakiama kia maendeleo chap baraba chumiri tena kuregana na itagario ya kiama kike kia maendeleo chap kuwatanira na kiama kia UDA. Kama uliwahi soma vizuri chemistry, kuna kitu inaitwa atom. An atom is the smallest particle of an element which cannot exist alone. Chap is not an atom. Chap ni chama ambaye imejisimamisha. Ni chama ambaye iko na members. Ni chama ambaye iko second largest kwa hii bunge. Saa hii tuko na members ambao wamechakuliwa watu 12.
members from the respective wards. Zile chama ambao zinaweza kuwa ndogo ni zingine, lakini ukianza kuhesabu chama saa hii Ukambani tuko na Wiper na second party ni Maendeleo Chapchap, na ikiwezekana kwa uwezo wa Mungu labda unaweza kuwa Chapchap iko mbele ya hiyo nyingine. Mimi nasema kila mtu ako na haki ya kuja tu, ni sababu tunaongea maneno ya development. Hatuongei maneno ya chama. Hapa ni maneno ya development na kwenda kulobi vitu mahali ziko sikuje kwa area yetu. Kila mtu amekaribishwa. Labda wakati mkutano iliitwa walione kama naenda kuzungumza maneno ya siasa. Si maneno ya siasa. It is now time to serve our people. Si maneno ya kwenda kupiga siasa. Sasa ni wakati wa kufanya kazi. Mutegeri wa Meru TV kirirukano rwetu rumwanya bamwe bamitaga na incho bangi bakamita okay. Ni gintu kiendetwe ni antu babaingi sana murio jwayo jotiringithano na gintu kingi ugorobona haru kana tukubona haru mwandiki wetu Anteto Faminas nethero agikinyanda ni account Tharaka-Nithi gucemania na Ekoroba county izi gikundi kimoke Ekoroba county izi baraba chitanirite gutigira ni bakuzuranya na incho izi nyumene bakamithondeka giutaramu na gweta na mbere na kumiandia roro ni rugono rumwana rwankwanda gutigana ru utukubona arua nange kwendagira kagita gakega Babana nkiama bagikundi kia Tharaka Green Gold gikundi kia Ekuru kia igana rĩa 50 gikundi kĩrĩa kĩthiritwe kĩnambere kwithirwo gĩkĩyaga amwe na kũinambere kwa bagitumagira abira bari na bio kuona ati bagwikira gantu mubukoni muthenya wa emunde tukainambere kwa tukirithagiria mantu mwanya maraba thiete nambere kwa bakiruthaga na muno kwa gitumi na borabu nene tukainambere kwa tukirithagiria kirugono ruru eturwa mwanya ni woki bainge babwetaga na incho na sali okay borabu thitwe ni njuki nge bora tukainambere kwa tukirithagiria na era yethiritwe biashara inene ya ankiama bagikundi giki uyu imukaririgite wa gikundi giki ura thiritwe kinambere kwigua kireta amwe Ekurubaba na ura tukainambere kwa tukiwatanagira nwe amwe emunde agitwereza na gututariria maingi makonene na gikundi giki na muno kiri gicunje gitu kia mbere burukero gono rwetu rwa mwanya murio wanaisu Tharaka akainambere kwa gitweraga gikundi giki kiruthaga mbi yengi na muno mantu makonene na injira ile kubathia nambere kwagwa bagitumagira etawa Catherine Kareikwa muraithiria ingukethia na ntethi cheki Tharaka wegori mami na twana wegori baba mani na wegoro antukia kwa tawenya ibwega kwa marito mbita wa Catherine Kareikwa new coordinator wa Tharaka Green Gold Creative Concepts inuna association irayigagwa iri CIDC Center Marimanti CIDC irungamirite Constituency Industrial Development Center ibantu atengetwe idrikali rungu rwa Ministry of Industrial irungamirite Micro and Small Enterprise Authority ya gutetheria antu ba biashara ndogo kana SMEs Micro and Small Enterprise ikienda bomba kwikuna na tu biashara twao tuni na yanenkerwe bantwa in 2021 irio thirikari ya raithire yona wira Ekurubaba na yona nibati kubatetheria ikenda vendereithia mbere wira ciao gikundi giki tabanda kwira kiri Marimanti location turi njirani ya kuthibwa cia Kariga gumite Marimanti
na turi exact nyuma ya sibitari kajirani tuga kajirani walinga nkararu kajirani gashia kariga wara karamikamba liria na niyo yitawa njua kali so aguno twiga gwatore na no intobieto kana thoko yetu yiga gwere no nduka yetu yiga gwa iri twiga gwetukirutha intobi ngema gakundi no turi ekoro baingi turi ekoro nkurukia igana ria 20 na ibiganie kuringana na bura mwekuru aumbaga kana wira ira mwekuru ombaga kuruta kawaida rira twa yukia mwekuru ndeni gikundi getu itwenda kumenya aswa imbia kuomba kuruta no ntokuyukia mwekuru na kumwira ti ukarithie nguku na atiye kurithia nguku utira mutethia wamwira njo otume kideti na atiye gutuma kideti utira mutethia kogu oya twakwira manto imathatu imbi wiye gutuma ugatuma kana ukaruta wira uyu we comfortable igagutethia wegwa manto mathatu mesa sawa twakwirende dura raini yakwira kugitata ukwenda gukara Kirugono ruru eturwa mwanya murithiria wa Meru TV tukaina mbere kwigua tukira ithagire na kumenya njira mwanya kagita kara ukebwaina mbere kwa bukirutu wa mundani wa arimi imatagaria marigo kana imakinya mariku ukibubuthia na mbere kwa bukikinyaga mwanka gutigira ukibububu kuina mbere kwa bukithondeka wa buru aga aturikire nyomba iragu ukibubuthia na mbere kwa bukithondekagirwa arabathia na mbere kwigua bakibuthambia na gutigira ati iba gukinyaniria makinya monthe mara makubatara kuona bukuina mbere kwigua bukiumaga burabo bateri kumagaruka kana ikwa akathi na mbere kwithirwa gitutaragiria nkuruki nata ukibubuthia na mbere kwithirwa bugikangagirwa matangini mama nata buthia na mbere kwigua bukithimangawa nata buthia na mbere kwigua bwicunkawa kaingo gutigira bukuina mbere kwigua bukiagagira nkuruki buboya bukariu ukiboya bukariu ukathimwa dute tuthimwa Rira ukibwa kinya factory ni yetu Tharaka Green Gold processing unit ituraithaga ituthimaga tukathimira murimi arafu tukaraitha wegwa ukibubu isasawa kenda butakigwa bwena bure ukibwena ruko kana bwegwa bure na butebo kuru eno refractometer ni oturaithane ukibwetu tukona wegwa isasawa bumenyangaga ata ukibwa isasawa kaka refractometer ni na mantu mathatu mara muraithaga nuraitha content ya ruje nuraitha content ya imbio kana bura bwena kwagwo bwena ruko na nuraitha level ya sukari kogu ukakwigwa bwongere sukari kana sukari te ya kawaida ya ukamiona ere ukamiona ukithima na refractometer ukegwa uketibo koro waraitha level ni kana bantu ara ruje ruthimagirwa ukona yena ruje rwingi kana na ruje rwa kawaida rwa rubati kwigwa ruri ndeni so mibibio into piraithawa na kanyamwa kaiga kuonagia levels tiayo kegwa itesa sawa agutukamenya ukibubu kutie sasa tangirire iria kunenkera ni iria kunenkera ukiboya buseturu kana bwekindira kenda bwe separate norua na majecho na rera majecho magitora ma urua ituitaga kabisa na honey press kana giteri kia majecho na guita kabisa ukibuka umira na ara ukegwa ukiuma majecho makuthira
kana urua ikenda gupakwa gwikirwa bwendua bwe separate na mayecho twarikia ku separate urua na mayecho turetaga urua ndeni ya woma ino ni one tutethagiria kuruta nkinda nondu miato yetu imiato ya Kitharaka ira mingi ni ya Kitharaka nindi twatire miato ya Kiindi kogu orua twaruta igwega gubwe na nkinda nyingi muno na wome ino ni tutethagiria kuregeria nkinda na mayacho mara matigara na tumite turatomba kuigwa turi kukana to particles twatomba kuigwa turi ku tutabati kuigwa turi okini kogu ino ni woma wikagira ndeni ya itangi rere na roji lakini petingene it's a double tank itawa water bath kogu twikagira ka tuje ni kidogo turi na mwanki kenda ukibomba kuregera na ukibweto gwaregera tuyaga tukambi tugutiga gubwe na wironge isipokuwa upati ukibweto tomba kuwekera ndabusi bweto kogu itukunura wataka nini ukira utuchumke kwetu ukaya nuga ukiri wiroyo rimwe rutagwo tugo nontu bwa njoke utiumba kuruta ni utiumba kuruta wiroyo muthenya so Zito. Kwenda ku. Watanena ni Faminas wa Kimathi muthenya wa runki nambere kwithirwa ngi utaragiria mantu nkuruki tukithi nambere na rugono rwetu rwa mulio wa Kitharaka gicunci kia biere ara tukaina mbere kwa tugitaragirwa nkuruki na kumenya gikundi giki injira ire kupathia nambere kwego bagitumagira gutigira ati bakupaka guke bobo bakoina mbere kwa baichwa thoko cia guke bobo bakuthi nambere kwegwa bakiruthaga kinya miato aingi bagikurigaria nkuruki ati guke bobo kaingi ibobongo bathia nambere kwithirwa bakithondekaga miato ya kurutha ukibobo ibo bathia nambere kwa bakiroragira gukibwago ibo bathia nambere kwigwa bakitheragia gukibobo bwago rugono ruthongi rugono rwina murio ta ukibobo murio wa Kitharaka na Tharaka Green Gold bambetaga ni Faminas wa Kimathi.